ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. We are Sanam. Guys, we are performing in Shillong on the 17th of November. Can't wait to come and perform in Shillong. Our first time. We're extremely excited. Kajingwan Dam Jugisim Amur Falcon, Hagashnong Turso, Kashnong Kabadon Haribhoi District, Klapinlong Yaka Turso Valley Wildlife Protection Society, Banpinlong Yaka Amur Falcon Festival, Kabalas Dang Nadu ka Khatsau Turik Unai Wing Arajar Arpulai, Bat Kabala Pinkut no, Haka Khatsan Turik Unai Wing Arajar Arpulai, Hakabala Sakilang, Do Menteri Ubakmi Yaka Tanat Jungok Kai Perthai ka Sarkar Jilla, Uba Pol Lingdo, Ublalong Kumukongsan Ringkat ka Jingdon Lang Jong MLA ka Mauhati Constituency, Uba Charles Marngar, Ublalong Kum Usumbut Kongsan, Ki Officer na Katanat Jungok Kai Perthai ka Ribhoi District, Kinong Yalam Jaga Hinyo Trap National Youth Front Bat Kiwe. Nakaliang Jong General Secretary ka Turso Valley Wildlife Protection Society, Uba Alus Nong Po ula kerpat yaka Sarkar bakan itu kerpang no, yaka Amur Falcon Festival, kanang bakan dang kentil syu yaki kam jungok kai perthai haka than Turso, na ka Jingwan Dam Jong Kisim Amur Falcon, tang syupoi ka ayam telang, kiba one hair nadu Siberia syakini kirilom khasi ka Jilla Meghalaya, bat kiba Juliet Pai no, tang syulas dangwan ka ayam per M kabasaan. Ilalong nong yalam ubarat ba jom kiseng bahlang lagi por bamansua. Idang kami kena ngadang kena bun mangai ngakan mau bengi jupet i. Ulong nong yalam ubakran nong yalam ubami syafman nong yalam ubuslo. Ni ai ge buram nam ta ge jing syakri ge jong i nadu gitu gi por ge seng bahlang. Bat mentai long kum MLA badu minister jong ke jela ke jong i dengan sukumen bang layo bani don lang mental asan senem duna kum MDC ro apo district council bani trelang bat i dengan sukumen sibun ba mental ke singi layo banwan yu kejan hang ni apo ke snong ke jong i hang ni terso nak benta ban saki ya kene ke Amur Falcon Festival ubru te bakam lengkot ndai ke jabing de ke cerong bat ke pro Ma biar canda ikmat iu bopor ikmat kibaret iburu beti berde ong yu China tambah umde pol China ude pol khasi jangi kajing pelong ya kane ke Amur Falcon Festival ngimla banlen balas dang ya kan adu snem arja khatsan agapor ka bolong MLA iba Julius Theodore Kam lasdang ya ka nadu arja khatsan hadu mentah Hagi ni kisngi banai beladep ngayo iba alos ila keren yang banginom perlong show ya kene ka Amur Falcon Festival. Tindai ya kawai kisngi pade ki wan mi sha office ki ong ba em ngi hab ban perlong namar ki pai ba ki babon ki kwa ban perlong ya kene ka Amur Falcon Festival. Kedai na kata kadau ba ki la perlong. Ya kene ka festival ha kene kisngi. Haga jing shisha kar kompen kre kala longkot shisha. Hakabama kaliang jongaru ngasutu bakala shisha. Na kaliang jong piro ngasutu bakapor ba lengkot kala shisha. Tang ngumba arta yo penkre kat ikani ke festival. Ke kamlong ke besok. Tinangi sukemen ba hakani ke singi yo kalong kumne kum bakalong. Hoj ngisutu aga jing persang gidan sipun gi jing klot gi jing duna. Tinrai ke jingwan ke jong minister hakani ke singi. Ngelayo ban persengo bat nginget bagi senam gi banangwan ngila ban le ba ya kane ke Amur Falcon Festival. Kini kisim sir ngatrai kala yapi ban yu menta ka janmet namar ba kila dem kila yatia nilabu ke program la kumno ke por sawje nda kila kilawan pai keleng ki sawan bandem hangte ha umru hangte traisi kiten raisi kin sawan dem bat hak tu ke por ngila ban yu gini kisim tenrai kani ke por ke bakat kane ke por menmet ngimla su banyu namar kini kisim baro kilayadam kini ki Amur Falcon ki bangitip ro yaki kum ki Falco amurensis kini kisim ki bawan na jengai ba ki bawan napo southeastern Siberia bat napo northern China kini kisim ki wan dagal ti ba jengai ba bat ki wan ban poi hakane ke snong terso ke jingya lenti ke ba jengai
Tengimtip lagi ni gisim kidang wan biang gisnem banwan ni gimansung imtip. Di Henry. Sir, nagaliang gajongar piwan kumne hagli kupor. Ibu gajing kerpat ipi. Saya gisnem gibanwan ngikwa. Ba kene ka Amur Falcon Festival. Kumbala keren syakmat mene. Bat bala pule kene ke memorandum ngikwa. Ban penlong ya kene ka Amur Falcon hakata karukom. Kabangila ban kering ye kinong petkai ye kinong jengok kai om tang na kene gejela gejongi Henry na ki jela nakiri jong ke pertai keleng bakinwan ban poi hang ni jena kaliang jong asa hakene kepor ngadon ki benta ki bang kwa ban penpau ye pi kumu MLA jong gadong kathan ngayo i bakane gadong gejong isa ye thoi pi kade ke ba internet shisha tang hang ni khmat pilai gadon ka wa umyam ka he kadon ke jingking ang tu kidon ka pentha ka ba he ka ba yar hadu ta ka ba itanan da pikiu khndiat pia hang te hajrong lum kadon ka viewpoint ka ba itanan kadang hap ka snong mor thun nang te pinyo i ka them ter so baro ka wai jalakum no ru ngibu ka jingkerpat api ngai i nglayu sngo ka memorandum kaladon nakaliang ka jongaru sa ngai kerpat api kadai ka jaka ka ba don kam palat banbu ya ka viewpoint hang te kababot nang kasa ngakwa bani thu ipi ba kane ke area ka jong isan ne gidon gi jaka gi ba itnat kawai ka ba ngakwa ngadatrang ngila ya kren ya deputy commissioner hakini gisni bala kumno don kamhi imat ban lepet ye te jaka ba kata kadai hakasnong maurut hang ni hakmat kadai ka krem lembet kila persang ban le naga seng samla snong nagasnong urang ba snong dang gi gisni la fun yang Kadai ke jaka ka ba internet kila ya try da ka bormet ban persang banti ka surok ban lek serta ka krem lembet. Bat ka don ro ka wai ka ksat ka ba ki ong ka ksat menar. Kata ro kadai ke jaka ka ba internet bat ka bangi don kam sar la kum no ro ban penlong ya ka kum ka wai na gitar sport. Ha ka tai ka dong ka ti kisnong maurot hot ang tai. Ka ba menta lara kani kan penlengo ipi wat ka jela ka jongi menta ngi khen bagi ngiyo la kumnu haduk menciap sedam barok si sedam ki turis balawan haduk mentah sedam si sedam lenter kalapoi kumba khatsan lak di la khatsan lak ibri ki wan bat mangi tangkum keri kasih penar gidan ke population kaba kumba live how kumba arsan lak ai tegumut kejingwan jeki turis kalong palat marsiteng jong kejing don kipat kijongi de kini ki beliau habakiwan ngingi keren menta ba ngikwa khamtam ban pensilur ya kadi ka bangi ong high end tourism kabamut ki beliau kinong ki turis kiba kham la ban pelut haka tingka kham la ban pelut haka por kenang ba kinyo ban jengok ya borok ki benta ki badai ki tourist attraction jong ni ka jela ka jongi de wadom ya don kanu ka jing snow artatien lani ban ong bo ba Charles udon syakaliang persya don haka sorkar Henry haka bapai haka development ngia don ringkat bat ngin nia tray ringkat pilih pidon kadu ba Charles temo ha assembly dan sohuhe ba Charles te tula khamya ku khamhe kapla mo ure ba Charles so pi te kapla ngam tip kumnu tang ba kamen sim tang tip u khe ba Tila dari tray kamlang Charles berupol dan perkat ipi ke competition ke bukumno. Te ngawan hang ni hirang ba ayong ba Charles yung nga galak kam slam han hinum yo issue ya kini ki Amur Falcon kini ki sim tengah super kat halani ngong kam lelei hakasin ke peningkong nganwan bat ngannya kendu syua tang ki brio Harus senam ke Panuan
di nuan bani ya kedua dia saya kisah meruk kalong ikan. Namar kajing community kejongan kalong bagi ni kajing angut cupi barok kabah pila penpau hari ni ke memorandum. Kini kia hap lupa bat ke polisi kejong ke department kejong. Bat kata kalong ban explore lani ban rung syagishnong kiba ke department kampat lah ban rung borok si kata ketiga priority kejong ni. Nginum sakut tang sora tang hadauki tang halaylu ngin hapan pe syapalat nangta. Bat na kata kadau kuman share lang ni ka sam lang kajing tip bat pi dang ha ka khatlai tarik Oktober jom kadi kesenyam ke pemerintah ke department kala pelat ya kani gawe ke bagi orang ke expression of interest ka ba ngikwa ba kishnong ki community kin ai hangi ya ke kendau ke siap ke badon ya ke potential ba ngin penhe ngin penka bat ngin seng ya ke tourism bat mangi pada nangi yo ke kendau na pi kum kishnong lani ki society ni ngin develop ya kita kiba pi depan hakane ke memorandum kani kedai ke ba ngan sa ai ko pi hau MLA jong pi ba kani ke bangi ong ka land bank lani ke bangi lum ya ka kendau bat nang tu mapipat kum ka shnong PI syangi ni develop ya kita ki papi kwa pi ong ka swimming pool la pi ong ki viewpoint la pi ong kat ki surak bat kum ta ter ti hang ni nilai bu ba ngin pediang ye kini ki jing terwa hapo jong ka khat nyau terik jom mentau benai ar hajar ar pulai tenrei lang ngumnu lada kalang dei ban syuporu lesi si tayo lani si pos itamru ngalong ba yong ba Charles ne balingkot akharan yang rei hara jingput jing perkhat te amda lingkot ado kata-kata sa si pos ngi lani atayo lang lahi banya au ti tambangan kerpat yu pi kawai ba ye trailam bat ka department ke jogi ngat iwi na ki officers jogi na ka tourism department idon hangni ban yarap lam bat pi bangin le shwa ya ka mapping jit ke ni ki jaka jit ye ki jaka bat lada kini ki jaka kidon jingai ka wei na ka wei ru ngila yat benta ya ka de ka bangi ong ban develop ye tourism circuit kebangidan ki tourism circuit kabut syubuk menta mau hati constituency pidan santali ki bakum kita ki site identify what yaki shim ye kajing rap jong ka department ki jongi identify kita ki site but nang tu nginsna ya ka wei ka tourist circuit jong bene ka constituency jongpi lara phile kloi kat ba phikloi banle kat tangi rugi kloi bangin ai kajing rap ke jongi ti kalak ban long bangin nom lak ban pedap lut barok hakaway ka financial year handa ingin phase na eka ak phase 1 phase 2 kum tar ter ke phase 1 akin wan shwa ki shnong lani ki site ki balak ban ai revenue ki balak ban ora kamai pi marmal tilar phile e kani kajing ka assurance na kalian kajonga kalong ba ginile e ka ba bahatam bat ba anda pladap bat sna e kani ka circuit kai ka pinyarap kalong baki abaki bria ki wan kemut shisngi lani asngi ki pulut por hakawe ka site nang tu sa shisngi hakawe ka site sa shisngi hakawe ka site bomot ba kiyo banjengo ya kani ka circuit barok away ti kini ba ngani share khamha ngan ki details but
phi kum ka society rekat baru MLU jong phi ndai ka ba kong san du hi kalong kani ba hikai ki briu ki jongi bat ma phi kum kinong yalam ki banglajer mene yalam yaki haki ki babha ki badai bat ki baban ra e ka buram ya krishnong bat ya ke imlang salam teng tang na ka dau jong ilai bat ki saungut kiong tang we so puot ru la byang ban puot borok awe ki sang so tin don li san ngut li te la kumat la puot lut borok ti gidot kam ban pe sapalat jong ke kam sarkar gidot kam ban pe nalo jong karep karyang bat ka ba ngila ban le menta ka ba perthai ka pai kmat ka dei ke tourism dengan kerpat yapi ya trai rengkat nganda perlut poru laikran undan Pak Charles kandon koi ke sengi nganwan manda perlut por ban pe daladi yakini ki site di jompi ke menta sengi ngawan kumu menteri tourism dah kata sengi dengan wan nak kum tourism yu mo te ndang layu bat nisutu ya potential jong ni ka shnong ka jong phi jong ni raj ka jong phi jong ni constituency ka jong phi nginla banle e ka ga mapping nginla banle e ka planning ka jongi bat sisin bangile e ka rengkat bat ka plan ka kam ngange kan ya lam hi sha ka thong jong ka jing jong te kham da dong ni trai smart trai shitham na ka benda ban kentiu ya ke jela ke jongi ke jela ke badan shibun ke jingrus pa ha kamariang kamla banlong ke jela ke baduk na penkut da ki kentin jong ke prime minister jong ke ring Israel ke Golda Meir la kali ka ai badan EU ke Israel on ngin don EU ngim don AU ngim don rep don riang don marpo indo dan sebuah bidang tang kowe ke sepak bat ke sepak ke jongi ke dei ki brio jongi ai ba phi ru phin long ke sepak jong kari ke jongi disebut